이 머자가 냐라송구도 알레 캘린더리아 파나나 푸나 누구 캘린더 जुगुदो धागो खसा आ इस्वी सम्बतिया नुगुदा 2021 साल न्याधुङ्कल थुकिया लसता हलियंक अंग्रेजी नुगुदा न्यू इयर इवो जनवरी 1 तारिख तजी गहन खयतला कोरोना हलिया त खेना चौसाना नुगुदा हने त मनु त लिमला फमला जुगुदो आपल देशे म्युजिकल कन्सर्ट होटल रेस्टुरेंट वो थिथि पाक दुने मनु त मो जुगु खनेदो छगु ल्याख पुलांगुद 2020 या इले वोगु कोरोना महामारी थो नुगुद तनाउनीमा धैकथा प्रार्थना यासे हंगुदुसा गन नुगुदे थजागु पंगत मवेमा न्यामा धैकथा मनुतेस कोरोना लोमंगा छता थाक हंगुदु कोभिड-19 या भाइरस हलिमेन्यंक संक्रमण यानाचंगु इले हाक्न नुकथा या कोरोना भाइरस खन्दा वगुदु वंगु छुदे न्ह बेलाते हाक्न नु भेरिएंट कोरोना भाइरस संक्रमित खन्दुगु खसा आ हाक्न जापान फ्रांस स्पेन क्यानाडा लिसे यूरोपीय थिथि दे लिसे भारत नेपाल तक नुगु भाइरस खन्दा वगुदु थुगु कोरोना या संक्रमित पि बेलायत वोपिलिसे स्वापुदु ब्रिटेन आ नक्तिजक कोरोना या नुगु कथाया लुए खन्दे धुंगा थिथि देशे लकडाउन यागु दुसा फ्रांस बेलायत नप स्वागु इंग्लैंड चैनल पाके द्वावेगु लंपुपना बिगुदु अथे नेपाली से विदेशी नागरिक त जापान प्रतिबन्ध तगुदु ब्रिटिश वैज्ञानिक तेगु अध्ययन कथा नुगु कोरोना भाइरस खे बालक सिखे मफुनुगुली निवाय दुने हलिया थिथि थासे नेनाउने थुंगुगु धुकमा यागु दुसा थुगु भाइरस नपाया भाइरस स्वया निये खुब ज्ञानपुगु धुकमा यागुदु भाइरस नुनुगु रूप कया चुंगुली भ्याक्सिन ज्या मयगु खकी धका तक ग्याचुगु बोलंगुदु मुयाना फ्लू विरुद्ध देखुगु भ्याक्सिन पाखे भाइरस नुनुगु रूप कागुली दय दस भ्याक्सिन यातन हिला एंके मागु धागुदु